Angibingelele bazalwane egameni likaJesu. Namhlanje siyadibana esihlokweni sethu lesithi uthini umbhalo ngemadlode. Itolo besikhuluma ngetingelosi, kepha ke namhlanje sithi uthini umbhalo ngemadimoni. Yini imisebenzi yawo? Angene bazalwane ngekwe ukuthi emadimoni kanye nasathane bekutingelosi kaJehova bazalwane letakhetha kufulathela uNkulunkulu. Simakathe titibuse tona. Simakathe wazi wabemuqa leligama lesitingi ngoba lisho sithunywa saNkulunkulu bona base babidwa ukuthi ngemadimoni lokungukuthi ngumoya longcolile an evil spirit sathane lidimoni elikhulu nawo onke. Funza Isaiah 14 sukela verse 12 kuya 15 kubhalwe ukuthi sathane wathi khukhumete wakhukhumala waba nepride wazama ukuphakamela kuNkulunkulu kuze aketule uNkulunkulu esihlalweni sakhe sebukhosi. Uthi ke nakachaza Sambulo 12 uthi lokho kwasusa impilo enkulu emkhathini waMikhayeli netingilozi takhe alwa nasathane longidrag wetana amadimoni akhe egameni likaJesu. Wehlulwa sathane, wanqothwa sathane, wajikelwa emhlabeni, waphoswa emhlabeni aze ayichaze kahle eJesu. Nawufunza Luka 10 verse 18 athi ngabona sathana awa njengelunyaze ehlele emhlabeni. Keja ngifuna kuvedana kubazana ukuthi akusiwo kuphela lawo madimoni lawo lahlubuka uNkulunkulu. Nawufunza Genesis 6 kuvela lapha ukuthi khona ama-angels lavela ezulwini abuka emhlabeni abone emantombazana lamahle bawahawukela behla behlele emhlabeni badakhela intimba yebantu base batakhela intimba yini bashada nalawo mantombazana. So abantwana bebatalwa lapho bebaba bakhulu babebanze babe yimindondoshiya babe ngema-giants, but inkinga labo bantwana labo they were very violent, they were very evil, babangabubi lobukhulu emhlabeni kwaze kwefika lapho khona uNkulunkulu abhubhisa umhlaba esikhathini sanowa, abhubhisa umhlaba ngemanti ngoba inkokhelo yesono kufa. Uthi Juda 1 verse number 6 egameni likaJesu sathane nemadimoni akhe basemelwe lichibile emlilo labayawuphoswa khona. Kanti naMateyu 25:41 uthi ngisho abantu abalandzela sathane nemadimoni akhe bayawuthiwa neleni ngasenqele hambani echibini lemlilo labe nisebentela khona niyawushana sathane nemadimoni akhe. Ngifuna kuveta abazali ukuthi kukhona emadimoni lahlala emantini emfuleni, khona emadimoni lahlala emadanyini naselwandle, kepha kukhona emabandla lokufike kungimangalise lamabandla lasebenzisa lawo mandla lawo ayongena emantini alanze lama-marine powers. Anginenzaba ke lokuthi ke utene siwasho wasithandazela noma as long as usebenzisa lamandla ema-water spirits lokho kuphambene futhi mina ngiphambene nako. Elwandle bazalwane kunetinhlobonhlobo temadimoni tinemandla futhi lehlukahlukene. Kaja idimoni laselwandle lelikhulu engilatiko lelikhulu kunawo onke kuthiwa inzunzu. Inzunzu bazalwane idiveta ngendlela ehlukahlukene, labanye bayibita ngesilo, labanye bayibita ngalamlambo. Ebazalwane bami kukhona abaholi labawasebenzisako lawa mandla alenzunzu kuze baphathe abantu. Kunabo somabhizinisi labasebenzisa lawo mandla ukudonsa emacustomer. Kukhona ngisho bafundisi labawasebenzisako lawo madimoni lawo kuphatha abantu. Ngifuna kuveta abazalwane lo ukuthi bafundisi bayakwendeka bawethwalele lawa madimoni bathwala nje babe nemandla. Labanye bakhona ukuhlonishwa, labanye bakhona ukuphengula abazalwane kuthiwe ke baye baprofeta. Labanye bazalwane bade bazalwane banikele kakhulu, umuntu azanikele ngisho kwegcina lanabo. Labanye basebenzisa lawo madimoni lawo kukhulisa libandla. Umbone umfundisi aqala nje libandla namhlanje kusasa seligcwele seliphakeme. Labanye basebenzisa lawo madimoni kuphakamisa bunjinga babo, nabanye bakhipha ngawe emadimoni bede different miracles bazalwane. Ngikhumbula Jesu wakhuluma athi ngiyawuthi kubo ngiqinisile ngithi kanginathi bona bayawukusho bathi inkosi sikhiphe emadimoni sivusethe ishosha sendelo kwanaloko athi ngiqinisile ngithi kini kanginathi buyelani la benisebenza khona. Yini sizathu lokho bebangasebenzeli yena bebangakathunywa futhi nguye, but lokungijabulisa konke ukuthi liningi labo bafundisi labo bayado sibe basebenzisa umoya walamlambo. Angithi bekuyiwa ePort Harcourt eNigeria lolandwa emandla, but namhlanje abasayi eNigeria sekukhona nala
la Mozambique la khona bawalanza khona lamandla alamlambo. Keja-ke bonke laba labasebenzisa lawo mandla bayadadi lokuthi basebenzisa emandla abo lamlambo, futhi labanye bakhona siyakhona naloku bathi because labanye bayanikwa ligama lakho khanje ukuthi bekungudludlu umfundisi Dludlu siyamati, but yena lamlambo ufika kwamtshela ukuthi namhlanje wena ligama utawulisebenzisa utawulisebenzisa na ushumayela utawuba uMoses Aaron, noma ngeligama utawulisebenzisa utaba uPeter Paul, noma ngeligama utawulisebenzisa utaba nguJohn Mark, noma utawuba nguMatthew, Sia Matthew or Prophet Matthew. But bonke labo bantu labo umbhalo uthi bayawudibana noNkulunkulu. Zasengikhuluma bazalwane ngemisebenzi labayendako emadimoni ayafaka idoubt kubantu, umuntu umuve angasakusilo sho kahle noma ukholwa kahle noma lomunye noma uyesogweni noma uyezulwini, but uya onke malanga eziphatha kasiko sho ukuthi ukholwa kahle. Lomunye uthi uyothandazela umuntu uve ngazi ukuthi nalokhu kuthandaza lo muntu kungisita kanje ngoba ngeke aphile, akunike leyo doubt leyo. Number 2 bazalwane, emadimoni ayafika athi afake kubulala noma afake ukuthi susa imbi noma afake kucuya nangumntwana nanguze utokhona kuthola imali. Ake ngibekise nje bazalwane, emaJalimane abulala 6 million wemaJuda, umsebenzi wemadimoni loyo. eRwanda kwaba nempilo enkulu esithi impi yasekhaya, kwafa abantu labanyenti. Angibekise futhi bazalwane kokugcina, eSudan emaMuslims abulala intombi yemaKristu, loyo ngumsebenzi waSathane. Angephize ngede bazalwane, banika labaphengulako emandla. Na ufunza incwadi yamsebenzi 13 usuke verse 6 kuya 11, bo Elimas lesimbita ngaba Jesus naye wayesentshenziswa ngiSathane, ngiko Paula amshaya ngekuthi utawuba blind. Kanti futhi na ufunza imisebenzi yabapostoli 16 verse 16 kuya ku19, naleyo ntombazane ehamba iphengula bo Paula wawakhipha Paula ngoba bekasebenzisa umoya wemadimoni, umoya wekuphengula. Kwisilenye iBhayibheli bengilifunza lisihloko salo sithi i-Young Translation Bible, i-Young Translation Bible isilo ntombazane wayesebenzisa umoya wenhlathu. It was a spirit of the python egameni likaJesu. Lokunye labakwendako banika abazalwane emandla ngokuthi abe nesithunywa, mangumfundisi nje abe nesithunywa aphilise labagulako. But uthi na uthi uyabuka impilo yakhe ukhanze ukuthi impilo yakhe yimbi inkambo yakhe, futhi noma abashumayela insinziso, bashumayela ukuthi uphumelela utawuphila, bagcizelela kuleto tinvo leto. Lokunye labakwendako bantu abakethu bakhipha la kulobu Kristu bakufake kulenye inkolo, njengokuthi uphume ungene enkolweni yamadloti, ungene emadlotini. Ake ngifunze nanga emavi bazalwane ngigcine ngawo egameni likaJesu. Uthini umbhalo ngemadloti? Ngidawufunza nje abemathathu ngeke ngiwananate lesikhathi sengide. Leviticus 19:31, ningayi kuyawukhendla kulaba nemadloti noma kuyawuphengula etangomeni ngoba nanenda lokho niyawuba ngilabangcolile. Leviticus 20 verse 6, ngiyawubufulathelisa buso bami kulawo muntu loyawucela lusito kulaba phasi agwadle nabo nekubalandzela. Ake ngigcine ngaLeviticus 20:27, indvodza noma lomsikati losangoma noma longumthakathi nibombulala.